lama washing lawa washayo uyacabanga kodwa uthi yabo usuwenza too much manje qala ngithi yes uyakhumbula usisi lo kuyena eniqashe kuyena khona ilanga la akathi ukuzama ukungibonisa yabo ngamreporter yabo kuyena uthi hayi yabo sisi wala manje ayingathi yabo usethanda manje ungena indaba zethu ke manje yabo ngamreporter yabo wagcina umuntu omubi kwakwenza ukuthi so ngahlanganisa nami engqondweni uthi uyabona okay kahle umuntu mayisuke kukhonto enziwe yona vele uyacebana kusho ukuthi nami kunjalo umcebana kusho ukuthi kunjalo kusho ukuthi lezi zinto lezi eziphiki ezinjani ezinye yabo zifike ezinye phela seyiqetshuliwe amagama ukuthi okwani lokho yabo mina ngisathi ukuthi vele izinto zisemsebenzini vele emsebenzini bamzonda bamfuni ngoba manje wanyuselwa nesikhundla yabo lonto le ngithatha ukuthi vele izinto zisemsebenzini mina nginake yabo kanti ezinye iqondene nami ngqo yabo. Diphinde dinamkele into zakuthi kumjolo show igama lami ngisixoshifika and I'll be host ke kanti ungalibali ukuxhumana nathi siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye usibhalele pha ku email yethu umjoloshow@gmail.com ke kanti ikhona ne WhatsApp number ngasi WhatsApp siyafumaneka ku WhatsApp ungalibali futhi ukuthi every Wednesdays ziyakhala okay ke into zakuthi ndingamoshanga xesha namhlanje sivakatshelwe ngubhuti njengesiqhelo uzasixexela ba yena umjolo umenze ntoni bhuti wami kunjani Ngiyaphila njani ngiyaphila nawe hayi khuleka igama khuleka hlisa umoya ubhuti wami ngubani wakwabani uqhamuka kwesiphi isigodi angibingelela ababukeli igama nguSithabiso ngwakunene Sibongo ngokudabuka ngisemandeni esigodini ngaphansi kwenkosi uMcambi so engakusho ukuthi ngi-actor futhi ilokho engachaza njengamanje khazithuthe nene ndive inobu zakhululeke khazithuthe anti niyazithutha yes awuzithuthe ndive nje zithuthe ungunene ubani yazi izithakazelo angazi kushuthi ngaya kanye ngala Eastern Cape that's why fanele kulalisise kahle so okunene umtimande omadonselo lubambo lonye wonke omakhala emuke ezinye nina abaseswatini omawela ngophaka ngazi kushona ilanga ngoba inkosi nayo vele ayiqedwe okay ke bhuti wami singamoshanga xesha bakwenze ntoni abantwana yini Yo umjolo hey so mhlawumbe ke ngale mhlawumbe mangokukhulisa amaseko ngiyayiqala mhlawumbe eqaleni nje indaba zomjolo 2009 ngahlangana nje nomunye usisi e-taxi rank ephethe nje ingane nje esencane ingambona wayimuhle namanje angazi ke manje kodwa wayemuhle ngoba usaqala ukumbona yes wayimuhle so ngangaba nendaba nokuthi uhamba nengane encane mhlawumbe ubabuwayo njani so ngacela ukumphathisa impahla because wayiphethe kabi yabo ngamphathisa ngazi ngombeka erank la agibelela khona ila engathola khona ithuba lokuthi ngikhulume ngizisho ukuthi ngubani naye ngimazi yabona sanikezana ama number uromantic ngizama ukuveza lokho ngimdonsa yabo so kuthe so ntambama because kwakuyikhathi zamaphasika nje kanje bonke abantu begodwa bemakhaya bo so kuthe ntambama later on ngamfonela ke just ukuza ukuthi uhambe kanjani ngifuna kuvela phela ukuthi hayi no ngisamkhumbula futhi angakhohlwa ngine-case akhona yabo so asho cha uhambe kahle yabo wabuze wena uhambe kanjani ngisho cha nami ngihambe kahle yabo then kuthe mhlambe emva kweviki kwabo yena ongifonelayo okay yabo ngavele ngathuka ngithi hawu so ethi nje ngicheck impilo ukuthi right nawo ungasafoni iyo lento sekephinde kufona so kwayikhani ke ngithola ithuba ke kahle ukuthi lo muntu lo kahle kahle uyimina yabo so kwayikhani ngithola ithuba ngisho ukuthi yazi kahle kahle ngakubuka ngakuthanda yabo inkinga bengasitholi isikhathi kahle sokuthi yabo ngikwazise in yabo so kanti naye ukubona lo mqondo lo yabo ukuthi phela umuntu wesifazane akakwazi ukuthi
and sometimes niyasilibaza ufela ngaphakathi yabo kwaba yabo so wagcina ephumela obala naye ukuthi hayi bandla ya ubonile khona kancane ukuthi nginakho kumthanda kodwa manje inkinga baba honest nje mina ucha umuntu bethandana naye ube this and that so akafuni ukuthi angene emjolweni sahithekile kodwa yena ubonile kancane ukuthi nginakho lokho mhlawumbe ngizomphatha kahle then ngamthembisa ukuthi hayi yazini ngizophatha kahle kanti futhi njengoba usho ukuthi noba wengane umuntu vele ongekho right onochuku yabona onodlame yabo so naye futhi akasekho sewumuntu vele ongasekho emhlabeni kanje yabo so ngathi hayi khuleka wena nengane yakho nje hayi ngizoniphatha kahle ngizoyithatha isifi ingane yami yabo kanjalo so saqala sathandana ke naye 2009 silokho sicheckana mhlawumbe masifuna ukubonana sibhuke ngimkhiphe mbheje mfana ngibalekile yeah sonke lezo zinto lezo yabo so saqala safundana sazana ke ezikwezinye izinto wabona cha hayi ngempela indoda engayethemba le yabo so ngo 2010 because wayesahlala la ehlala khona kubo emakhaya la eThekwini nje wayefika nje ngoba yabo eze kugogo wengane yakhe because uyena wayinakekela ingane ubaba wakhe nje wabaya so wafuna ukuthi abe full time ke ngala eThekwini wacela ukuthi nocela ukuthi azohlala nami la ngihlala khona because now usezwile vele ukuthi ngihlala ngedwa yabo because naye wayebuye kwenzeka afike ngawo 2029 abuya hambe mhlawumbe ahlala lo weekend abuya hambe yabo ebuyele enganeni 2010 ke wahlala nami full time ingane ke yahlala ke kubo nogogwayo saqala ke nje sahlala nje kuthiwa ukujola sakushada into kanjalo so kwaba kanjalo so kwaba kanjalo ke sabanisa wakhulelwa ke ngawo 2010 ngo2011 wathola ingane saqhubeka sathandana so kuthe ngo2014 mangaphosisi la kwaqala khona inkinga ke nje emjolweni wethu 2014 because all along sahlala naye wayeyegoduke mhlawumbe eyobona ingane yakhe ngazi kanjalo yabo but 2014 uthe lezi zinto zo Facebook WhatsApp zayisafika ngaleso sikhathi leso kungabi into esasemgangathweni okunye thothi uyakufunda ngendlela yabo so WhatsApp 2014 or 2015 kulo mnyaka nje leyo so ngangithanda ukuba no WhatsApp yena wayesevele nawo ukuthi mayelanga ngisebenzisa WhatsApp wakhe because sasawufunda sobabili ngaba nowami because ngangisanda kuthenga ifoni ngawufaka then ngase ngifake iprofile pic yami ngikhona enye trophy nje ngiphethe nje ngangiwinile kwimusic ngibheke phezulu kanje yabo ngifa ngokukhulunga nake yabo ngiqale ngimfonele because kwakusana lezi zinto zama promotion amakhadi isikhathi thozosemisa for 6 months ushiye phansi ujoin enye promotion sekwenye inamba ngunjalo yabo so inamba wayengayijwayeli kushuthi yayisayintsha le engamfonela ngayo ngamfonela yabo so ngasikhathi ngimfonela ngamthola yabo ayisakhuluma nje kwamnandi these ngimo WhatsApp ngicabanga ukuthi wasekuolunye usuku noma sekuthe ukuhamba isikhashanyana ngase ngimo WhatsApp ke ngambingelela hi unjani my love fiance yabo no sengibiza ngazo zonke lezo zinto lezo is hey what I know ngakutshela ukuthi mangabe ngisemakhaya ngigodukile nginomuntu wami cela ungangifoneli cela ungangi-WhatsApp hawo ngaqala ngadideka ke manje hawu unomuntu wakho wathi ya nginomuntu wami ngathi okay ngathi uyiphumulela le ndaba le because I mean uhleli nomuntu wakhe wayezohamba ngaleso sikhathi because vele wayithe uzohamba inyanga yonke mina ngazi ukuthi usenganini emakhaya okay kanti yena umuntu wakhe shuthi
ukhona khona kule ngabe kuleyo area le umuntu wakhe enganeni ngenzeka ukuthi wafika ngaleso sikhathi esanda kufika because ila nami ngamthola ukuthi ngimfonele wakhuluma wakhululeka yabo sekuthe mase kuhamba insuku ke kusho ukuthi ngaba mase ngicabanga kahle ukuthi njobe sebhala le message le usenomuntu wakhe lowo at the same time akayitshela ukuthi mina because akayitshela ukuthi mina uyitshela ukuthi mhlawumbe umuntu wakhe ongomnye yes ongomunye because njoba yena irespond yakhe uthi ngakutshela ukuthi ngicela ukuthi ungangifoneli nginomuntu wami njengamanje emakhaya ngakutshela lokho ungangifoneli ungangi-WhatsApp yabo so that time ngiphumulela kancane lento lena awu ngase ngiphinda ngibuze mhlawumbe after 20 minutes ngabuza uthi uyabona ukuthi ukhuluma nobani avela athuleke lapho so ngidideke ukuthi lo muntu lona unomuntu wakhe ngenza isilima yabo nginalokho nje ekhanda nje ngicrazy then kuthe later on avela ngifonela axolisa ethi hayi yazi baba wakhe ngiyaxolisa this and that bengazi ukuthi wena ish nawe ngithi no ngisifakile nje isithombe sami lana yini ubungazi ukuthi wena mina bengacingi ukuthi mhlambe yo mina ngimWhatsApp nje ngikhululekile ngazi ukuthi hayi uzojabula ukuthi hayi nami sengi-right siyaxhumana ngale ukuthi sifonelane because ama-airtime yabonga le sometimes uyayibuya iphele naye angifonele yabo ngenze ukuthi sihleze nje sixhumene so axolise athi ngiyaxolisa ngathi hayi uxolisa kwakho akusizi njengamanje wena njengamanje ungumuntu wakho mina bengazi ukuthi senganini ungumuntu wakho yabo lapho sinengane vela ngithi ingane isemakhaya nale enye indala isemakhaya shuthi ziwu2 ingane isemakhaya ngazi ukuthi zikadiwe uma wakhe yabo osani nengane lana sasine ingane sayithola ngo2010 okay sahlala nayo ibuye emakhaya mayithola umsebenzi la eThekwini ingane ishona emakhaya yabo so umuntu ke ofaneke abuye emakhaya phela impahla zakhe zila wathatha lezi nje zokuthi uzohamba inyanga yonke ezinye ayishiya yabo so wahlala ke leso sikhathi asihlalayo ke wabuya mina lapho sengidecide ukuthi yabona njengamanje angaze ngithwayini kushuthi ngigqanywa ingozi engeqiwa ntwala kushuthi nje into enqalayo le ukuthi ngizwe umuntu engitshela live ukuthi usemntwini wakhe engithandana naye esesinengane naye yabo ngivele afike ke naye ethi ejothi mhlambe uzothi mase ngibona ngixole hayi ngivele ngithi no mfethu yazini thatha impahla zakho uhambe mina sengimove on yabo indaba yengane sobona ukuthi senza kanjani ongenani ingane mawuthi mhlambe ukuze ingaphazamiseki ingane ngizoyithatha ngiyise ekhaya kithi ekhaya eMandeni so yena kubo ke ilapho ke engazokusho ukuthi kuphi so kwabo ukuthi ke manje uyazama uncenga angisancengeki sagcina sivumelene ngalokho ukuthi okay ingane izohamba iyohlala ekhaya yena mayifuna ukuyibona uzohamba ekhaya uyibonela khona nami ngizozama ukuthi mangifuna ukuyibona ingane ngiyibonele khona ekhaya yabo then ngo20 so kwangazi ukuthi into edlulayo ke nami ngiyayiqhubekela nempilo yabo ngitholela umuntu nami engithandana naye omunye naye kushuthi angazi noma aqhubeka naye lo noma kwenzakalani then kuthe ngo2016 so ngathola umsebenzi ke wakhona television kwangazi ukuthi nje iyaqala iyabonakala lento yami ukuthi ibheke ngapi yabo so nabantu ke sebeyaqala yabo ukunginotice ukuthi yabo kuthiwa nangu sibani yabo so waqala ke manje ke wafuna ukubuya back ngokuthini eseqala ngena indaba zeingane ngitshela ukuthi hayi usebuyile usehlala la eThekwini usemovile lena sewahlukana nobani because ngase ngikhohliwe yena ukuthi wenzani wenzi yabo nami sengiphilela impilo yami ingane iyahlala iyakukhumbula yabo into kanjalo so esefuna ukuthi sihlezi siba nama meet up sikhuluma indaba yengane yabo because sikuyena noma ngifaka imali fanele ngiyifake kuyena ke manje ngoba usehlala nayo yabo seke ngaphethe so ngidobeke ngalokho because phela into ethinta ingane vele fanele ngithinteke yabo iyangidinga nami so the time ekufonela esenza yonke lo wawungekabi namuntu vele kwawusahleli sa single no wayesekhona nje ngithandana naye yes but kwangabi serious ukuthi contest iyenziwe sekukhishelwe inananani wayekhona yena
So esazi ukuthi noma wengane wayazi Okay. yes wayazi ukuthi nginoma wengane engithanda naye nje so and uyazi ukuthi ihlukene naye okay so then alokho engena kancane nje uthi hayi uhlala yedwa uthola umqasho usesebenza khona la eThekwini kanje mangifuna ukubona ingane ngafika ngizoyibona akanankinga yabo qale ngibe nalokho ukuthi lo muntu lo usefuna manje ungiqhatha ke nalo muntu lo kuyena oyinkinga before hayi ngibusisa asho ukuthi hayi nohlala yedwa then ke ngifike ke ngibona ingane ke because yayingakwazi ingane ukuthi ifike la ngihlala khona because ngangihlala emzini womuntu yabo nezitori eziningi yabo ehlotsheni yabo so ngifike ke ngizobona ingane khona hayi cha kujatshule nje kube mnandi yabo so naye yabo umuntu nje okhombisa ukuthi ya ubaba wengane yami atshela omakhelwane bakhe hawu niyambona ubani ubaba wengane yami usebenza kuphi in hawu siyambona hawu yena yabo kube nalokho nje kanti ngiyadobeka yabo ngalondlela le so ngoba umuntu ke phela ke ukhonza izinto zesisulu yabo zesintu science yabona nani so naba ngeke ngibeke icace kodwa so ngayithola nami senginokumthanda nje engingazi ukuthi kuqhamuka kanjani yabo ngagcina sengithi mangiqhathanisa yabo ngithi uqhathanisa lo muntu engithandana naye ngithi mangimbeka esikalini ngibona ukuthi hayi uma wengane engazi ukuthi yane iyenzeka lento le lo ngimbone ngazuthi nje so umuntu ongelutho yabo so ngiqale ngibe mningi lahlala khona ngiyibone nami ngayi sengishise ngindoda yakhona ke lapho yabo esethi hayi sengibona ukuthi vele uhlala yedwa shuthi akanamuntu lo muntu lo yabo ngihlala nengane yami naye yangijabulela yakujabulela ukuthi isibone sibabili yabo qale ngenza izinto manje lezi engajwayelekile ke zokuwasha sengimwashele phela manje ubhizi kakhulu ngenza amawashing ubhizi phela lo muntu lo nomsebenzi mina ngiyasebenza ngala igama lokho elithe nje igama but phela lento yefilm vele awuyinjalo yabo ukuba lezo insuku mhlambe 2 or 3 days uya then ube free wenza noma yini so leso sikhathi ngangisebenzisa ke ekuthenini yabo ngipheka ngicleana nginake yabo nje lezi zinto lezo nginganaki ngithathe ngokuthi nje kusewuthando nje ngiromantic yabo ngifuna ukuede lokho lokuqala ngithi ngangiromantic ngiphathisa ikhwama yes sengifuna ukueda ke manje ngenze washing ke manje yabo ngisho ukuthi ngizahamba ngegiya yabo sithandaneke ngalondlela leyo kufike mhlambe kuhuthi taxi mhlambe lo muntu lo wayanga noma ingena ama shift abuye yabo angene ebusuku yabo mayingena ebusuku athi akazokubuya uzozabuye kusasa ntambama uzo double shift yabo into enjalo mayikhona so hayi ngithi hayi vele ngiyakuthemba yabo into kanjalo ngirelaxile kwenze kanjalo mhlambe alethwe itaxi ntambama masebuya izomshiya la kodwa umgwaqo ama taxi ulapha uthe ukuqhela kancane yena izomshiya la yabo nginganaki yabo kwesinye isikhathi mhlambe ahamba angabuyi mangimfonela ngimthole efonini but zonke lezi zinto lezi wayizenza nje lokho ezenza yabo nginganaki mina ngazi ngithathe ngokuthi hayi vele okunye mhlambe mangibuza ukuthi mhlambe mangimbambile eme nomuntu thizeni makwenzekile mhlambe ngathi ngiphumile sashaya umoya yabo ngithola ukuthi ume nendoda thizeni yabo bamile nje ezabantu nje abamile yabo ngichazeleke yabo ngisheshe ukuchazeleka yabo understand impela yabo yathi hayi unesikhwele man hayi yabo ngijatshulise yilokho yabo so kuthe ngabo 2018 kanje from 2016 2017 2018 ngijoine isonto lelabasindisiwe yabo so ngithema ngijoine lelo sonto labasindisiwe impela ngawumuntu impela ngathi sengithanda ukushintsha ke manje yabo sengithanda nje kodwa ngiyamthanda because ngazi ngareporta nakhona esontweni ukuthi yabona mina ngayichaza ukuthi ngumuntu okanje ngihlala nomuntu engithandana naye ashadile kanje kathiwa nokwathi wayikhululeka bazalana yabazalana bathi hayikhululeka siya understand vele
izimo kanje ziyenzeka. So kukuwena uthi wenza kanjani, bangangihlulela yabo. Then sathandana ke khona nginjalo ngagxila, ngathanda ukugxila impela esontweni. Bible ngwene Bible. NeBhayibheli ngilifunda kodwa nesikhathi sakhe ngimnika ngikhombisa ukuthi cha ngiyamthanda futhi yabo. Senza lezi zinto zoma fasting, thenga olunye usuku because nasesontweni ngichazeke yabo nje mangibona ingceko sukuma mkami bakubona yabo. Yebo. So ngihlabe umxhwele nami nginalokhu ukuthi nje ngiyafisa ukuthi yabo umama yabo yena lo uma wengane yami ngifisa ukuthi yabo naye engazi ukuthi angayizwa lento engizwayo engathi futhi singabantu abashadayo nami yabo ngiyibone nami yabo ngangimotivateka in fact. So kodwa yena kahle kahle wayengakuthokozile ukuthi sengiyosonta kulamasonto lawa yabo njalo enokugxeka ngendlela eziphansi yabo. So kuthe one day mhlambe sasikade sifastile sinaloma fasting lawo enziwa nje emasontweni sinaba. So ngithema ngihleli nje ngedwa nje ngirelaxile ngangisathe ukushawa umoya because ngangithi ngangihlala uthozi ngizohlala inyanga yonke ngibuye ngiye ehlotshweni la ngangihlala khona ngikhumbule ngithi ngiyobabona yabo. Ngithe ngihleli nje mangibheke phezulu ngirelaxile kwakhona nje into engathi yadlala ekhanda nje le ngazi contemplate kanje bengayinakile. Kwangathi nje khona umuntu onginakisa izinto bengayinakile ukuthi hayi uyakhumbula nje lezi zinto lezi wayefike nazo ezayigoqwe ngani yabo. Kahle kahle kwangasiyona into ukuthi ubufazi balokho uyakhumbula ukuthi kwafika umngani wakhe emva kwalokho ebusuku ehamba naye yabo. In fact wayizomprovela ukuthi ngempela ukubambile yabo. Yakhumbula izikhathi nobani kukanje kahle kahle baba abantu abathandana nalowo muntu lowo yabo. Wena nje ukuthi nje kuyilokhu uluthekile yabo. Lama washing lawo washayo uyacabanga kodwa ukuthi yabo usuwenza too much manje. Qala ngithi yes. Uyakhumbula usisi lo kuyena eniqashe kuyena khona ilanga la akathi ukuzama ukungibonisa yabo ngamreporter yabo kuyena uthi hayi yabo sisi wala manje ayingathi yabo usethanda manje ungena indaba zethu ke manje yabo ngamreporter yabo wagcina umuntu omubi. Kwakwenza ukuthi so ngahlanganisa nami engqondweni uthi uyabona okay kahle umuntu mayisuke kukhona into enziwe yona vele uyacebana kusho ukuthi nami kunjalo umcebana kusho ukuthi kunjalo kusho ukuthi lezi zinto lezi eziphiki enjani ezinye yabo zifike ezinye phela seyiqatshuliwe amagama ukuthi okwani lokho yabo. Mina ngisathi ukuthi vele izinto zisemsebenzini vele emsebenzini bamzonda bamfuni ngoba manje wanyuselwa nesikhundla yabo. Lonto le ngithatha ukuthi vele izinto zisemsebenzini mina nginake yabo kanti ezinye iqondene nami ngqo yabo. So from lapho ngangumuntu wakufanele abuyele khona phezulu ngakusasa. Ngadecide ngahlala ngayidlela amathambo engqondo lento ngadecide ngathi yabona njengamanje ngiyamkhipha enhlizweni yami. Ngavele ngayibona ngiyisilima nje emphakathini nakulosisi nabantu abahleze bengibuka nje babona isilima yabona ngayibona nje ukuya phezulu ngazizwa nginokuzenyeza kuya kuphi kwami phezulu at the same time ngezwe ngimnyanya ngalendlela engayazi ukuthi ngayichaza ngithini yabo. So kodwa ngasaba ukumtshela ngaqala ngasaba ukumtshela ukuthi hayi ngeke wena khona into ongenze yona yabo because manje uzobuza ubufakazi uthothi abukho ubufazi engiza nabo but mina ngiyibonile lento engiyibonile yabo ngevision ethizeni yabo. Then ungahlala zaphelele ngangafika ngakusasa ngahlala kwaze waphela iviki hayi wazi wafona ukuthi hayi awusabuyi yini manje sesikukhumbule yabo. Ngalokho ngipheka ngamazabazaba uthi hayi esontweni kuyilokhu ngizampintshekile ini yabo. Hayi athi ukweqisa insuku emva kwalokho hayi ngicina ngithi hayi yabo nje esontweni akufuneki ukuthi manje sihlale ndawonye esontweni this and that yabo. Esenalokho nje manje yabo sagcina manje esethi hayi ngeke phela decide manje ukuthi wenze njani isonto lona elihamba phambili noma ifamily phambili. So ngagcina ngimtshela straight ukuthi yazini uyakhumbula kwenzeka lo 1 no 2 no 3 kwakwenza yini wawuyenziswa yini le nto le ubani lo 1 uyakhumbula ngelinye ilanga ngibamba WhatsApp wakho lama conservation enikhuluma ngawo wangichazela kwakuba lo 1 yabo wavele wababaza
wathi yabona ke usuhambe laba abantu labo wathi wena awuzwani ukuhamba bona angithi wena uthe usindisiwe awubahamba banokhululeka akho umuntu engimhambile mina akho umuntu engimhambile yabo kuyikhona noma kuyikhona lokho hayi yabo saxabana nje saxabana straight ngamtshela ukuthi yazini njengamanje ngithutha imithwalo yami ngibuyele emuva indaba yengane makufanele ngifake imali yengane ngizoyifaka kuphela kwenyanga ntontoni mawuthi mhlawumbe ufuna ukuthi ingane izohlala nami izobuyela ekhaya njengoba yaki kwenzeka before yabo lonto le so ngala iyakhula lento le nami ngiyasebenza ngala igama lilokho lithe ukukhula phela ngisebenza kwa TV phela abantu bayaqala yabo nokubaseleka ngiyabo ukuthi ngasethanda ukubaseleka ukuthi ish so uthe ngo 2018 nakhona ngapronyotha kuzalo because ngangifika uthothi ngizoba nalo masini la ukubuye kuthuleke ngo 2018 ngaba uwaiter nga full time nje screenini ngamanye amazwi so ngalokho ngithola ama lines ngagcina ngicharacter kuthe ngo 2020 sehlukene kodwa engayeki ungifonela because angithi nakubo babe ngazi thi hawo usibaba phela babazi ukuthi saqho sathandana ha usibani siyambona yabo so uselokho baselo naloko ukuthi nje yabo abangani bakhe hawo hey ubaba wengane yakho yabo ngapha mina iyakhula lento le sengithole umuntu engithandana naye and angimfihleli ukuthi yabona njengamanje ngithola umuntu engithandana naye and lo muntu engamthola eish angisho ukucaca nje ukuthi kwakumuntu wayehamba umhlanga bandla wayehamba umhlanga waqala nje waqala ukuba nje kwazi indoda ngami so ngaphatheka kahle from 2020 ngimthole ngo2020 yanga lezi khathi zama lockdown kodwa from 2018 2019 2020 2019 yabo nje ngumuntu nje ish yabo onga decide nesonto nalo yabo ngisalokho ngithe then ngaqala ngaphatheka kahle ke emathandweni yaqala lento yangathi yakhula ke yamnaye ngaziwa kubo ngalendlela engaziwa ngayo nasesontweni lakhe ngaziwa nasesontweni ngaziwa so nabantu naye bamtshela ngithi phela wayeselokho enze ama research ukuthi ufuna ukubona ukuthi ngiphila impiloni manje ngenzaphi sengihlala kuphi yabo ngathola nendawo nje yokuhlala eyami nje awunayimina yabo kwa right nje so lokho njalo eselokho ngifonela enza ngazi ukuthi manje ingane ifuna ini ingane ukuthi nokuthi ezinye izinto ukuthi ayinasidingo so nami sengimtshela nje straight ukuthi yazini sengifuna ukumkhombisa ke manje ukuthi cha yazini lento ayenza ayikho right nakwabanye abantu angayenzi cela ukuthi ungangifoneli ebusuku ngicela ukuthi ungalokho uyale nale hlala udabeni mawuthi nje mhlambe into ethinta engane ehlukile nje noma emergency hlala udabeni soyilungisa lonto leyo and wazi ukuthi mawuthi mhlambe ingane inenkinga lokuthi ngizofika nomuntu engithandana naye kuwena because ngithembekile mina umuntu engithandana naye so angazi ke wena ebudlalwaneni bakho ukuthi umi kanjani yabo so sengikuveza ngamabomu lonto leyo so yambasela ke lokho imbasela ke leyo nto leyo so kuze kube manje engakusho ukuthi uma wengane uyinune engafi usahlahlala angifonele khona nje la ingane eyenenkinga khona yabo because umakangani wayenenkinga nje limele yabo kwaphoqa ukuthi fanele ngifike because lento zina yena wayesebenza ingane yabase clinic and isikhulile yabo so abantu yabo uthi hawu sibani siyakubona nini ingane yabo ifika ixoxe kamnandi yabo nje kwayilokho nje so uma engifonela lokho engifonela enza ngathi uyingane at the same time hey uyasho sibani ukuthi hey bakujabulela abantu kwasha kwacima yabo lezo zinto lezi ngiyabo ukuthi unakho lokho engena at the same time unesikhwele ngala mina mangimtshela ukuthi hayi no nomuntu engithandana naye samove on and impilo iyaqhubeka siyaphambili yabo so kuyilokho even namanje mhlambe kusengenzeka nje mhlawumbe ahlala fone
asho something yabo Inunu engafi. ngamanye amanzi ngifuna ukuthi uyinunu engafi uma wengane inunu engafi noma ungenza kanjani noma ungaze ufake imalini uma uthi mhlawumbe ekhona imali noma ungaze uthenga impahla yamalini enganeni uzohleze nje uzolokho ezongena ngengane nje engene ngangane noma ungaze ushade uzolokho efuna ukuyiveza nje ukuthi ngisakhona bonguma wengane kodwa ukhona umuntu endimthanda akushintshi kaloko akushintshi ke ngalapha akushintshi so ngigwema nje nanokuhamba nje into ezohlanganisa naye ngiyagwema because angifuni ukuphatha kabi umuntu engithandana naye njengamanje angifuni ukuthi kuphinde kwenzeke lesi angigcine sengidobeka yabo yebo mabengane nizosiphatha nizosixelela ukuthi kwathini xa sifikile asisayixoxi leyo sibonke kakhulu ke ngebali lakhe ubhuti ibali limnandi kangaka and ozakuthi ningalibalanga futhi ukuthi siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye usibhalele pha ku email yethu umjoloshow@gmail.com okanye usibhalele pha ku WhatsApp nansi inamba ezansi ungakhohlwa futhi ukuthi siyafumaneka njalo ngolesithathu ziyakhala until next time. Enkosi.